Yes, Markin, how are you? I'm fine. Ningamba no hash. Ugamba na byarhanga. Byarhanga? Kanta kumanya. Byarhanga wankati. Urashwanye birwe. Kaniyoperize namba butwe turgibanda tukuzambara. Anyebe ebikuba byarabiro bitine makuru babyanyebere. Jesus! Bwe hatuno ndakuyambeke. Ibintu bigumire. Mbwenye nanye ndakugambira ngo nkurebe nakunda kundire kimwe mwe nimpura kwenda. Jesus! Oriyo mje kudatinga kwana hatu wahaba. Obaga shija mukabaki. Wari mutekateka ngo buri muntu wera buri mukazi wera ningo mushito wakuhereze namba nabagikwire ngo mukwane. Ibintu bigumire. Umukura mujyango turiyo mhana tuyayana turonda bashija. Kari mutekateka ngo uriyo mwana wasakuza umukoze se ogenda. Hatu wahaba watembecha mabare ninge chamazi. Ngaha bamenye tindi kabashija bogamba abashija bogenda bakabakozesa ninga bakabashiza bakabadumpinga bakabanagaho. Niyo nanye hatu ntani ndondo mushiki akabishibona kabarha. Agambiki? Atsikana kewa barhira hatu nyono fachinanye. Nonda kundya. Katonda wange. Ningo riyo mchecheze nonda kumpongere manda zawo. Jesus! Wajango karhabi. Ukarabona nkaga bankurebera aho. Yomushiro totebekini. Agambiki? Nkaga bankurebera ko abeno gamba minjo mmoto komba. Abitu mushoka wagamba ku biti nyabishiki bagaba mukantama mugenda mwewana. Mwene tokwe mangoro mbi ni wakubeno yewana. Atiyo mazuwe. Jesus! Sosuwe. Yesu! Firewe. Mbwawe. Kapawe. Mpunuwe. Ndaya bananga. Ntamawe firewe. Hatu nanyenda kugamba nyina ngo mpurikize. Watakanye to bushyo buto hano muzanda hono muzanda muto. Nyenda kwegese nabandi barebereho. Yetware.